Švedska i Finska će danas predati zahtjeve za članstvo u NATO, najavljeno je juče. Sjedinjene Američke Države, gurajući Finsku i Švedsku da uđu u NATO, daju odrešene ruke Rusiji, izjavila je juče potparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. To što sada Finska i Švedska rade pod pritiskom Vašingtona, ali ne njihovi narodi, već njihove političke snage, daju odrešene ruke Rusiji, rekla je Zaharova u emisiji Solovjov Live, prenose strani mediji. Dodala je da to moraju da imaju na umu kada sljedeći put izmisle još jednu rusku pretnju prehrambenoj i energetskoj bezbednosti. Ranije juče je predsjednik finskog parlamenta Matti Vanhanen saopštio da je parlament odobrio da Finska zatraži članstvo u NATO. Švedska manjinska vlada socijaldemokrata prekjuče ozvaničila odluku o podnošenju zahtjeva za članstvo u NATO.